دما خوش به بینرین هیجا ایرو 4 نیسان 2022 روزان جی روزا دوشمه بویا رو گشترانی هری سرکه و هری بالچشین لسرانسری جهانی رو دانه مجاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش به بینرین هیجا اوکراینیا دبن ایریشن دجواریان روسیه ده مایه هزین روسیا کو نکاری لباکوری ولات پیش بکوین هیزا خواه ودگویزین روشلات و باشوری ولات جبر کمکوشین لباجر بوچا هیسکه زیده لدجی موسکوی هیا روسیه جی ادعا دکه کو اف دیمن اوینین هاتنه و شاندن همو پرووکاسیونن دبن آبری ده سردوزگریا اوکراینیا راگهاند کو حتی نها 161 زارو هاتنه کشتن. Буча була окупованою росіянами приблизно місяць, аби українські військові не могли їх швидко і ефективно Evrewşa li Ukraynayê îro tam çil rojin li welat şereke wêraniyê heye. Bi şerê heyî re dîmenê komkujiya li nava welat jî êdî derdikevin. Ev der bajarê Buça yê dikeve bakurê Ukraynayê ye. Ev herêm 37 kilometre ji paytextê Kiev dûr e. Li naveresta bajar asta wêraniya heyî xuya dike. Lê ji wêraniyê zêdetir, komkujiya li bajar qada cîhanê rakiriye li ser lingan. Bi dehan cenazeyên sivîlan li nava bajar tê dîtin. Li gorî rêveberên Ukrayna, bêtirî 300 cenazeyên sivîlan li naveristan in. The whole world stands as a witness of horrendous. Serdozgeriya Ukraynayê Irina Venisitova ragihand ku li bajarên herêma Kiev kuberiya demeke Kurd ji leşkerên Rûsyayê hatibû paqijkirin 410 termê sivîlan hatin dîtin. Moskô jî ji pêkanîna komkujiyê tê tawanbarkirin. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku ti têkiliya wan bi bûyeran renîne û ji neteweyên yekbûyî xwest li ser mijarê bicive. Rûsya iddia dike ku wêne û dîmenên têne parvekirin, provîkasyon e û siyê adarê tevahî hêzên wan ji bajar derketine. Di dîmenên ku li ser medyaya civakî jî hatin weşandin, li nava cîhanê bertekên zêde bi xwe re daavakirin. Li kolanên bajêr tijî cenazeyên kesên bi cil û bergên sivîl tên dîtin. Li bajêr gorên komî jî hatin dîtin. Şaredarê Buçayê Anatolî Vidorok ragihand ku di dema êrîşa Rûsya ya ku ev bîtirî mehekê dewam dike de bêtirî 300 kes li bajar hatin kuştin. Di daxuyaniya serdozgerê Ukraynayê de hat destnîşankirin ku di êrişên ardêşa Rûsyayê de heta niha 161 zarok hatine kuştin û 264 jî birîndar bûne. Serdozgeriyê got 869 saziyên perwerdehiyê zirar dîtine û 83 ji wan bi temamî hatine rûxandin. Розпочалася 40-ва доба героїчного протистояння. Serhilkaniya Ukraynayê jî bîlançoya çil rojên ji êrişa Rûsya li ser welatê eşkere kir. Li gorî vê 18,300 leşkerên Rûsya hatin kuştin. 147 balafir, 134 helîkopter, 647 tank, 1844 wesayetên zirxî di nav de bi sedan çekên giran yên Rûsya hatine bêkêrkirin. Her wiha 1273 wesayet, 7 keştî û keştiyên leza sivik, 76 wesayetên sotemeniyê û 92 dron jî hatin têkbirin. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê jî ji aliyê xwe ve bîlançoya şer eşkere kir. Berdevkê Wezareta Parastinê ya Rûsyayê Igor Konashenkov iddia kir ku hêzên wan herêmên nû bi dest xistine û got
14 herêmên binesaziya leşkerên Ukraynayê hatine têkbirin. Li gorî Rûsya heta niha 125 balafir, 91 helîkopter, 392 balafirên bê mirov, 226 pergalên mûşekiyên parastina hewayî, 1936 tank, wesayetên zirxî di nav de bi sedan çekên Ukrayna hatine bêkêrkirin. Serokkomarê Ukraynayê ji ber rewşa li bajarê Buça bo leşkerên Rûsyayê got qesab, qatil, işkencekar û tecawîzkar. Wezîrkarê derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov jî dibêje ev dimenên hatine weşandin ji aliyê Rojava û Ukraynayê ve hatine organîzekirin. Ji rewşa li Ukrayna Serokkomarê welat Volodymyr Zelenskî bihêrse. Сьогодні це звернення буде без привітання, не хочеться жодного зайвого слова. Zelenskî piştî ku bi sedan cesed li herêmên Bakurê Kiev hatin dîtin, bo leşkerên Rûs re got qesab, kujer, işkencekar û tecawuzkar. Звідки вигнали окупантів? Сотні вбитих людей. Zelenskî şevê din di saetên derengî de li ser medyaya civakî da xuyaniyeke da û ev tiştanî ziman. Hemû sûcên Rûsya yên li Ukraynayê wê bên dadgehkirin û cesakirin. Bi sedan kes hatin kuştin, işkence û infaz li sivîlan hatin kirin. Cenazeyên li kuçe û kolanan. Zelenskî anî ziman ku wan mekanîzmeyeke taybet ji bo vê yekê ava kiriye. Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей. Zelenskî di nava axaftinên xwe de ev bank li dayikên leşkerên Rûsya kir. Ez dixwazim hemû dayikên leşkerên Rûs cenazeyên kesên li Buça, Îrpîn û Hostamelê hatin qetilkirin bibînin. Çi kirin? Çima hatin qetilkirin? Sûcê kesê ku li kûçeyê bi piskilêta xwe siwar bû çibû. Wezîrê Karên Derve yê Ukrayna Dmytro Kuleba diyar kir ku pakêta pêncemîn a cezayên ku Yekîtiya Ewropayê li dijî Rûsyayê amade dike, bi şiklê xwe yê niha têrê nake. Ukraine's heroic struggle against Russian. Kuleba li ser hesabê xwe yê Twitterê peyameke vîdyoyê weşand. Kuleba te kes kir ku ew dizane pakêta plankirî çi dihewîne û ger ew pakêt bi awayê heyî were qebûlkirin, divê bi raya giştî re biaxivin û nirxandineke objektiv li ser berteka nehevseng a li hember rewşa heyî bikin. Beriya niha jî Kuleba ji ber kiryarên artêşa Rûsya li herêmên Kiev li dijî sivîlan pêk tîne, ji welatên geheft daxwaza pêkanîna cezayan kiribû. Каналам и социальным сетям, collaboration that we've had with your ministry, and we will. Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov li Moskowê bi alîkarê Sekreterê Giştiyên Neteweyên Yekbûyî ji bo karûbarên mirovî û alîkariya lezgîn Martin Griffiths riceviya. Lavrov beriya hevdîtinê daxuyanî da û dîmenên ku li bajarê Buçayê derketin weke provîkasyon nirxand û wiha got. Roja borî piştî ku leşkerên Rûsyayê li gorî plan û peymanan ji wir derketin, êrîşeke din a sexte hat kirin. Rewşa li Buça êrîşeke zexit bû. Wêneyên xeyalî ji hêla Rojava û Ukraynayê ve li ser medyaya civakî belav bûn. Rojava hewl dide li ser rewşa mirovahî ya li Ukraynayê spekulasyonê bike. Federasyona Rûsyayê vê înisiyatîfê wekî provîkasyonekê ku ji bo aştî û ewlehiyê xeternake dibîne. Belê her komkuja li Buçê li nava welatên Rojavayê jî bertekeke zêde bi xwara anî lêderên Yekîtiya Ewropayê daxwaza lêpirsîn û cezakirina berpirsên êrişê kirin. Bi vekişîna hêzên Rûsya ji Bakurê Kiev re asta hovîtiya li herêmê pêk hatî derket pêş. Bajarê Buça yê 37 kîlometreyan ji paytextê Kiev dûr e.
جهه خواج جنازین کمی و ویرانی رهشتیه. لدجیوه که لیدرین روژاوایی و ریخستنین مافین مروان بداخویانیان برتک نشاندان و گوتن او یک سوجه شره. And bravery of the Ukrainian people. سرکوزیر بریتانیای بوریس جونسون ایریشین لبوچاوکی دلیل که دن کو پوتین و ارتشاوی سوجن شر اوکراینای دیکن نرخاند. جونسون گوت ایریشین هوانه ین روسیای لدیشی سویلین بیگونه این لایرپین و بوچای اثبات که دنه کو پوتین و ارتشاوی لأوکراینای سوجه شردکن. Mitgliedstaaten haben Maßnahmen ergriffen. سرکوزیر آلمانیا اولاف شولز دیمن نیریشا لبوچای وکه بطرس و ترسناک نرخاند و ها گوته. دوی ام بیرا وستان وان سوجین کجالی ارتشا روسیای و هاتنه کرن لی کولیم بکن. از داخواست دکم که ریخستن ناونتوی در باسی وان دفران ببن. داکو او با اوی که سربخواه وان هوویتیان بلگه بکن. دوی سوجدار و کسی که اف سوج کرنه بین دارزاندن. C'est ensuite d'investir davantage dans la défense. سرکوماری فرانسا ایمانوئل ماکرون دیمنین لبوچای وکه بی تحمل نرخاندو گوته. رایدارین روسیای وینه چار بمینن که حساب وان سوجان بدن. The scientific community has given us the ability to fight back. دما کو سرکوزیر ایتالیای ماریو دراگی ادعای تندیا روسیا ین لدشی سویلان لبوچا شرمزار گر اوفیسا چاپمنی ددا خویان یکی دا گوت. دوی ام تاول دست جشر بردن تندیا لدشی سویلان راوستینن و حسابی تشتین قومینه بدن. En estos momentos de crisis sanitaria, سرکوزیر اسپانیای پیدرو سانشز پشتی دیتنا وینین سویلین لبوچای هاتن کشتن ترس ایشو هرس آنی زمانو گوت. سوجن شر ناین کرن به جزا نامینن. همی هفگرتن و پشتگیریا ما بگل اوکراینای ریا. War has returned to Europe. Almost 30 years after the Balkan Wars, ددما کولیدرین اوروپی جبویرین بوچاره برتک نشاندان سروکا کمیسیونا اوروپای اورسولا وندرلاین دیار کر کو دوی سوجدارین شر حساب بدن. وندرلاین گوت از جبر خبرین کل هرمین کو روسیا جیوکشیایه ترسک کو نای وصف کرن دلگرانم بلزگین لی پرسینه که سر بخوا حوجه دیگه بر پرسیارین سوجن شر و بین حساب کرن. The footage that we are seeing coming in requires سروکا پارلمانتویا اوروپای روبرتا میتسولا گوت دیمنین جبوچا و هریمن دنین اوکراینا ینج ارتشا روسیای هاتن رزگار کرن راستیا شر نشاند ده. There is enough on the table to cease hostilities now. سکرتری گشتی نتوین یک بوی انتونیو گوترس ده داخویانی خویا لسر حساب خوی مدیا جواکی ده وها گوت. از بدیمنین سویلین لباجر بوچا ین اوکراینای هاتنه کشتن گلک ماتمای مام لی پرسینه که سربخواه باندورا ریا جزایان زیده تر بکه. بریم به ماجریستان دوام بکن. سروی پارتیا فیدس ویکتور اوربان پارتیا کل دشیوی بلوکا اتفاقی گرت آوا کری در باز کر او جبو جارا چارمین به سرکت اوربان گوت مد همان دمیده سروک اوکراین او پریگین امپراتوریا سوروس جی تیجبر. یکیتیا ولاتین ماجریستان یانتو پرست فیدس او پارتیا گل آخریستان دموکراتیک کو حکومت آوا کرنه جسد 53 دنگین هی بدست آلیان نتنی هل بجارتن قزنش کرن ده همان دمیده جمار کرسین خوین لپارلمنتوی جی گهاندن آستا 135 لپارلمنتوی ماجریستان جمار گشتیا کرسیان 199 بلوکا مخالفت یا هفپار آج کوالسیون دموکراتیک کو جه 5 پارتی اوری خستنان پیک دهات جه 135 دنگ بدست خستن. او یک جه لمجلس تی واتیا 57 کرسیان. اوربان لناوندا پارتیا خویا لپایتخت بودپشت آخوی اوگوت اف سرکفتن وینیج بیر کرن دبکو ام حتی داویا جیانا خواهی ببیربینین. چپین هرمی چپین نافنتویی بروکراتین لبروکسلی پرین امپراتوریا سوروس مدیا نافنتوی او هری داوی سروکی اوکراینا.
لپاکستان کو حتی نهاتو سرک وزیر ارکا خواه تمام نکره بو پارلمنتو حتی بطال کرن به دنگدانا پیباوری یا پلانکری یا لدیش وی هلوستا آستن کرن سرک وزیر خان اپوزیسیون به هفکاریا هیزین بیانی توان بار کرد لپاکستان کو ارک خان به فرمی بداوی بو آمده کارین هلبجارتنا پیش وقتی کرن. پشتی بطالکرنا پارلمانتویا پاکستانی ارکا سرک وزیر عمران خان به فرمی بداوی بو. किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं لگوری نوچین چاپمنیا هرمی لجنه وزیران داخویانی که دا او دیار کر کو پشتی کو پارلمانتو هاته بطال کرن خان نسرک وزیر ولاته لگوری خلا 224 دستور بینگهین خان و 15 روزان سرک وزیر تیه بکه حتی کو سرک وزیر حکومت دمکی ورد دست نشان کرن. तुम्हारा एजेंडा पाकिस्तान से इस्लाम का जनाजा निकालना था لگوری نوچه تلفزیونا آری نیوز سرک وزیر خان ده هفدیتنا به اندامین پارتیا خوره گوت. آلیکار وزیر کارن دروی امریکایش بو کاروبارین آسیا باشور و آسیا ناوین دونالد لو لپشت پلانا هلوشاندنا حکومتیه. دیپلمات امریکی لو بالیوز بریه پاکستانی لواشنطنی اسعد مجید جه انجام نبونا دنگا بی باوریه لدیشی سرک وزیر خان هشیار کرد. هولدانا مخالفتی جبو دست سرکرنا من دستوردانه که اشکره یا دولتین یک بوین امریکای د سیاست تامه یا ناف خویده یا خان دماد دوی نیسان افگوتن بکار آنی آلوزیا هایی زیده تربو. हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग هادرا گهاندن کو سرک وزیر پاکستانی عارف علاوی پشتی بانگا سرک وزیر عمران خان مجلس بطال کرد. دنگدانا پی باوری یاجبو سرک وزیر خان جالی آلیکاری سرک مجلس قاسم سوری و بحنجتا کو خالا پینجانا دستورا بنگهین بین پید که حاضرت کرن. خالا پینجا دستورا بنگهین دبیجه پاراستن به دولتی را ارکا بنگهین آهر ولاتکیه. پابندی بونا به دستور بنگهین و یاسایان ارکا هر ولاتی و هر کسی لپاکستانیه لکود به بلا ببه. لگوری خلا پینجی و حیشتان دستور بنگهین پاکستانی سرکومار به پیشنیار سرک وزیر مجلس بطال بکه. بریانها 1977 و 1993 همان روش دوباره ببو. پشتی هلوشاندنا پارلمانتوی دنوت روژانده هل بجارتن تینکرن ولا جالی حکومت دمکی یاکو ببجداریا پارتین اپوزیسیونه دوی پیواجوی دهاتی آواکرن تیبره وبرن. حتی آواکرنا حکومت دمکی سرک وزیر کار خود دومینه. لأکوادور جارك الدن لنافا جرتيجي آلوزي دركد جرتيجي که لباشور ولاد کو دو جرتيان سري هلداد هری کم 20 کسان جیانا خواهش دزدان. لگوری داخلانیا بردف که سرکماری بویر لجرتيجا التوری ده یاکو لحریما کانسای دست پیکریه او لگوری ساعتا حریمی حتی ساعت 21 نیوان دجی دوام کریه. وزیر کاری نفخوایی پاتریسیو کوریلا دوه داخلانی دو دیار کرد که هی بویر نکتیه بن کنترل آوان. حتی راگاندن ددما بویر ده شدتی هری کم 20 کس مرنا او گلک جی بریندار بونه. نود گرتیگه هاتنه درخستن او لگوری رایادارین گرتیگه تو گرتی نرویانه. لأکوادوری به پرانی گری دایی چتیان بویرین شدتی چید بن. ده سال 2021 ده جید ایلیشن گرتیگان ده 320 گرتی هاتبون کشتن. لأکوادوری ل 65 گرتیگان 30,000 کس گرتینه لرژیا گرتیان جه گرتیگین هی 130 زیده تره. بله بینرین هیچم لورد گیجین داویو بلتن آخویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینند نواخیر و خوشیه ده ارشاد وقت عارفن.